Imanashimashigukuna, Shuhatuna Paita Chayachispa, Katipanchi, Hiluman Uyanchi Gantapi, Kikingunawan Kanajopanchi, Kunanga Kotakachi, Ayuyaktakupimi Kanajopanchi, Kunan Punjami, hasta Wangarin, Kai concurso intergeneracional de Quichua y saberes ancestrales, ña, Pactarishpa, Katijupan, Shinaka, Kumba Waichi. Bienvenidos y bienvenidas. En esta mañana, justamente, estamos en Cotacachi, en el Teatro Municipal, y vamos a ver justamente cómo se desarrolla el concurso intergeneracional que se va a desarrollar en esta mañana justamente para la población de Cotacachi. Han llegado docentes, han llegado estudiantes de lo que es acá Cotacachi, así que bienvenidos. Acabamos de iniciar Ali Shamushka Kapaichik Mashikuna, Kikingunaman Rixichispa Katigripanchi, Kaipachakunapi, Imashinata Kairuraikunaka, Pactarishpa, Shamupanga. Hasta Wangariña, Ali Shamushka Shimikunatapas, ya Kaipika, Chayachispa Katinajupan, Nachu, Shinaka Kaitaka, Kai proyecto, Ñukanchishimi, Shinayata, hasta Wangariña, Wiñay Causa Yukumanda, Shinayata, Unorka, Ukumanda, Kaipika, Pactaya, Yana Parispaña, Kairuraikunataka, Pactachispa Katipan. Así que vamos a colocarnos por algún sitio estratégico para poder observar todo de mejor manera y mencionarles también que en estos momentos, por ejemplo, el jurado calificador, los docentes también se encuentran por acá, ¿no? Así que tenemos por acá también ya tenemos por acá ya la ceremonia también inaugural, ¿no? Rimaspa, Yacacunapipas, Nucanchi, Cheira, Pizzacuna, Guamacunamambas, Yachachispa, Catispa, Canajugaba, Quichua, Simika, Shungumanda, Huacharisca, Simimican, Masiocuna, Ari Pachamawan, Pactaya, Causaipa, Simimican, Nispa, Yuyaipi, Churapanchi, Tucuicunama. Sinaka, estaba Cubidarisca, Masicuna, Pachiamus, Paganajo, Sinaka, Alisamusca, Capaichi. Hari Elisha Kapaichi Nispa, Chaskispa Kanajopanchi, Kai Teatro Municipal, Kai Cotacachi, Kai Kitiukupa, Kai Tanahuna Ukumikan, Chaipimi, Kunan Kai Hatun Rekunata, Kayarichispa, Kagripanchi, Masi Ukuna. Shinaka, Comida Panchi, Masi Luz Andrade, Yachu Kai Picapan, Masi Upomachikukuna, Rikuspa Kapaichi, Yakayari Kai Wilkai Kunata, Pacta Chispa, Kanahungapani Panchi, Masi Ukuna. Sinaka Masikuna, Kaipi Comidas Pagapan, Masi Magdalena, Sinata Paipa Kumbal Masigoa, Ari Kaipi Yana Paspacachun, Kai Kajari Wilke Kunata Pacta Singapanachuk, Paikunaka, Kai Comité de Mujeres Unorca, Ari Chaugupi Minya, Tauka Watakunata, Yukanchi Runa Gausekunamanda, Jamkaspa Shamush Pakanaku. Sinaka, Kaipi Chaskiripanchi, Masi Magdalena, Chayamush Pakahupan, Kai Unorca Ukumanda Masikuna. Alipunja Tocuya Caipi Mashikuna, Shinashata Taita Alfonso Morales, representante municipio Manda como concejal, Shinashata compañera Erika, junta parroquial, compañera Mastita, presidenta de UNORCAG, Masi Rafael Guitarra como expresidente de la UNORCAG, Tukuya Kaipi Wiña manda Mashigukuna Kaipunjapi Comité Central pa Shutipi Yupaychapani Shungumanda hasta Wangarin Ñukanchipa Shimita Sindichispa Kanamanda Punjan hasta Ñukanchi Shimikuna Chingarishpa Riku y Chaymanda Kay Ñukanchipa Tandanakui Quichua Amanda Rimarispa Shamona, Ñukanchipa colectivo, Warmikunapas, Kaita Ñaupaman, Pushaspa, Yanapaspa, Rinaku, Shinayata, Yachachi, Okukunamanda, Sukta, Yakta Kunamanda, Yachachi, Wasikunamanda, Masikunata, Kai Punjapi, Putimba, Shungumanda, Yanapaita, Chaskipaishi, hasta Wangarin, cada Ñukanchi, cada uno picapan. Ñukanchipak shimikuna ama chingarishpa richu hasta Wangarin ñukanchi wawakunatapas
ñukanchik llaqtakunapipas, ñukanchik tantanakuykunapipas, ñukanchik institucionkunapipas, ñukanchik shimita rimashpa kawsachispa charina kanchik. Chaymanta kushijupanchik kaypi ñawpaman pushakunatapas y comité centralpa shutipi shunqumanta yupaychapani kay punllapi ñukanchipak rimayta, ñukanchipak kawsayta kay yuyaykunaman yaykushkamanta. Yupaychapani tukuylla masikunata. Rigakiuta na pagpapapasok sa pagkakasigaling niya kay Kajali Siguata sa kay Kajali Wiki katas pagkatis pagkarina hupanchi niya kay Kito Simbanga kay Hato pagkarita niya upama apas pa kahanggapat masigo po niya. Arimashikuna kay pachakunapika estawangarinña shuk ruraykunata kikinkunaman riksichishpa rikuchishpa katipanchik minachu shinakashkamanta kay pachakunapika estawangarinña kaypika rikunajupanchikmi kay concurso intergeneracional nipanchik kay hawa ukupi nachu kay willkaykuna nipanchik kay ruraykunatapas ña paktachishpa katikrinajupan y por supuesto en cada una de las actividades que se suele desarrollar también siempre hay este punto central donde pues está un pequeño altar también, ¿no? Así que en estos momentos pues va a haber una pequeña ceremonia, me parece, ¿no? Así que eso, Maisis, comentarles a quienes nos están mirando a través de la transmisión en vivo de Radio Iluman TV. En Kaypika Kaypika ña wakin mashikunami ña chayamushka kanajupan yachana wasikunamanta mamakunawan yachachik mashikunawan shinaka kaypika ña kay ruraykunata paktachishpa kankapak shinallata kay premios nipanchik kay ukunapas chagripan, así que tenemos por acá premios, un balón, sillitas, cosas al final útiles también, ¿no? Así que también tenemos módulos de aprendizaje del quichua, tenemos el diccionario en quichua también, si ustedes quieren adquirir. Estamos el día de hoy en Cotacachi, en el Teatro Municipal, y pues este evento se desarrolla gracias a quienes se unen siempre en estas actividades de revitalizar el idioma. Invitamos a nuestros amigos que están aquí presentes, a todas las autoridades a que nos acompañen alrededor de lo que es la ceremonia, para de esa manera dar el inicio de este evento importante por el fortalecimiento del idioma quichua. Shinaka Kumbirapanchi, Masiukuna, Tana Hushpa, Kai Muyundigo Sheri Pashunchi, Ari, Muyundigo Sheri Pashunchi, Yaka y Kachari, Wilkaita, Pacta, Chispa, Kana Hungapanipanchi. Invitamos a nuestros machos que están aquí acompañándonos, que nos acompañen aquí alrededor, ¿sí?, de este espacio importante donde se realiza lo que es la ceremonia ya de apertura de este evento de lo que es el quichua, ¿sí? Así es que invitamos machis para que nos acompañen alrededor, acomodémonos, y de esa manera pues también hay que dar importancia a nuestra cosmovisión andina, a nuestras prácticas ancestrales. Sinaka Masiokuna, a ver si nos ayudan con un micrófono. Tenemos acá a... sí que lo tenemos. Ari kay pachakunapika shinaka ña kay willkay nipanchik kay ukunata ña paktachishpa katigripan estawangarin kikinkunaman rikuchishpa katipanchik imashinani huparkanchik wawakunapas kaypika najupan apuj mashikuna yachachik mashikunapas nachu shinaka uyashpa katipashunchik. Ñukanchik kay Comité Central de Mujeres Unurkapa shutipi shunqumanta yupaychanchik nishpak shuk napaykuta chayachipanchik tukuylla kaykunata ñawpama pushak mashikunata shinallata yachachik mashikunata shinallata yachahu wawakunata tukuykunata paginishpa nipanchik kayguma kimirimushkamanta ñukanchipa kay momento ka ñukanchipa lugar sagrado kaykuna ñukanchipa ritual gota shinashpa katingapaka su lugar sagrado kapan nacho chaymanta hasta wanka ñukanchika maypi kashpapash
ñukanchik wasi ukukunapi kashpapash kay kawsaykunataka ñukanchik yalishka taytakuna, abuelukuna ñukanchiktaka yachachishpa sakishkakutami kutinvestigashpa paginishpa niripanchik. Shinallata ashtawankarin kallarinkapak ñukanchipak kay momentukupika ñukanchik cada uno kay mesakupi ñukanchik shunkuta churashpa paginishpa pachamamitata pagininakapanchik nachu. Chaymanta tukuylla wawakuna ashtawankarin kaypi imakuta rikunakushpapash yachakushpa ñukanchipak kawsaykunata shinchiyachinkapak. Kallarishpa pachamamita ñukanchipak kaypi chusku rikushka pachamamita rikuchishkataka paginipanimi yakumamita, alpamamita, inti taytiko, shinallata wayra taytiko paginipani. Shinallata ñukanchipak yachachik mashikuna ñukanchipak runa kawsaykunata shinchiyachik mashi Mama Tránsito Amawaña, Mama Dolores Cacuango, paykunami ñukanchimanga derechokunamanta ashtawankarin llankashpa derechokunata shinchiyachishpa sakirka chaymanta paykunatapash paginipani. Shinallata ashtawankarin ñukanchipak rikushka ñukanchik urkukuna, ñukanchik pasachakuna, chay tukuylla rikushka universokunapash ñukanchiwankapakta mikapanga, chaymantami ashtawankarin Kotakachi mamita, Imbabura taytiko, Yana Orco, Mojandita, paykunaka siempre mi ñukanchiwankapakta kanga ima ruraykunapi, ima ushaykunapipash, chaymanta paykunatapash paginipani. Shinallata ashtawankarin kay momentopi ñukanchipak rimaykunata shinchiyachinkapak munaykunata charishkakunatapash ashtawa shinchiyachishpa katipankichik nishpami nipani ñukanchik mama organizacionkuna ñukanchik wasi ukupi tayta mamakunallata ñukanchikpak rimaykunata shinchiyachishpa ñawpama pushapashunchik nishpapash nipani kaykunaka ama chinkarishpa richun ñukanchipak rimaykunaka ñukanchipak sumak mishki shimimi kan chaykunata ñukanchima wawakunama yachachishpapash katinakapanchik chay fuerzata kupanki pachamamita chay fuerzata kupanki ñukanchik wawakunapash yachajunak munaykunata ushaykunata charichun ñukanchik yachajunkapi imata munashpapash ushaykunata charishpaka yachajuringallami chay munay chay huyaytami charinakapanchik nishpa nipani chaykunata nishpa ashtawankarin imashinaniparkani kaypi chusku elemento ñukanchipak hatun mutsurishka kapan chaykunamanta pagi alpamamita, yakumamita, inti taytiko shinallata wayra mamita paykunapash ñukanchitaka siempre cuidashpa charichun ñukanchipash paykunataka siempre cuidashpa charinakapanchik nishpami nipani kaykuwan ashtawankarin sumak kawsaykunata, sumak yuyaykunata kupanki tukuyman nishpa pachamamitakupa shutipi paginishpa sakiripani chasnakachun. Arimashikuna kay pachakunapi kashtawankariña kay concurso intergeneracional nipanchik nachu Quichua yachaymanta shinallata ashtawankarin ñukanchipak runa kawsaykunamanta chay hawamiña kay willkaykunataka paktachishpa katinajupanchik nachu shinaka kunan pachakupika ashtawankarin kay yaku mamitawutapash ña kushpa katijupan ashtawankarin kay ruraykuna sumaklla paktarishpa katishkakachun. Así que saludos cordiales también a quienes nos miran a través de la transmisión en vivo de Radio Iluman TV. Por supuesto, en esta mañana estamos en Cotacachimasis y el día de hoy se desarrolla lo que es el concurso intergeneracional de saberes ancestrales de nuestro idioma quichua. Así que para iniciar de la mejor manera y que en este concurso nos vaya súper bien, pues estamos justamente ya con el Wilca y con esta ceremonia que siempre se suele realizar previo a nuestros eventos, ¿no? Así que en estos momentos podemos ver cómo van repartiendo también el tema de la agüita, justamente a uno de los 4 elementos siempre presentes en nuestros Wilcay. Shinakashpa kayguan tukuchinchinipanchi ashtawankarin ñukamanta nipani
Kutimbas tigrashpa, como Honorca, como institución, como municipio, como comité central, tukuy kaykunata katandarishpa, ñukanchik kawsayta, ñukanchik churajunata, ñukanchik rimaykunata ashtawa shinlliyachishpa katingapa nishpa nipani y pagi kay watukuchishpa kapanchik. Ahora sí, vamos Machis a ver todas las presentaciones artísticas, culturales, de saberes ancestrales que tendremos justamente en esta mañana. Así que acompáñennos Machis a través de la transmisión en vivo de Radio Lumán. Sigan en sintonía y no se desconecten, por supuesto que sí. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un idioma se pierde porque los que saben no lo hablan. Nosotros o nuestros hijos podemos ser los últimos en hablar, pero también podemos ser los primeros en proteger. Sinarika masiukuna, kichoshimita, rimaspa maimanda katina kanchi, nyuganchi, kichoshimita, rimaspa karpijami, nyuganchi que shamo watakuna papa shinjespa katinga, nyuganchi kichoshimita rinakuna, kungaspa karpika, ari, chingaringa jari masikuna, shinapash, nyuganchi pa ushaypijamitia, kai kichoshimita, hasta watan sinjesispa, katispa kanahungapa kanipanchi. Sinaka katispa kanahungapa kai katipika charipanchi ingeniera Marta Túqueres ahí kai Honorca tananahuita ñaupaman apas pagahumasini kai alisamus kerisa sinikunata ñache chispa kai kupang masiu kun sinaka ari kai rimachina tau ari kai chaupigo ari sinaka chasripanchi ñaupam pusa masiu kan Ali punjaruta charipashunchi wawakuna imana satakapanchi Puyuna hunchirayarin wawakuna. A ver, imanalla takanchi wawakuna? Ali, yanachu. Ali shamushka kapainchi yachachikuna, shinallata ñukanchi wawakuna, yachachi wasikunamanda kaykotakachi kunan kaypi tananakushka kapanchi ñukanchi runa shimimanda, nachu. Shinallata ñukanchi suman apukunamanda kay municipio Ucumanda, shinallata ñukanchi expresidente kuna, shinallata ñukanchi vicepresidente Honorca Mandakuna, junta parroquial, Mashi distrito y Mashi delegación del distrito de educación, shinallata ñukanchi kay Wiñi causa y centro lingüístico Mandapash, comité de mujeres Honorca, kaypi shinallata shuk tandanahuikunamanda, kaypi tandanahushka kapanchik y masha nihuparkani ñukanchi shimimanda. Ashtawa shinjikun yachina kanchi, ashtawa ñukanchi shimikunata rimana kanchi, chaypi wakimbika pandarina hunchi, wakimbika ñukanchi yatas na aliguta hamuktana hunchi, chaymanda mi kashna ukunata ka ashtawa rimana kanchi nishpa shinanahupanchi. Shinallata yupaychapani mashi María Yamberla, kayukunata sumaya nandanahushpa makipuranahupanchi, shinallata kayukunata ka ashtawa llaqta ukunapi pashinchiyachishpa ashtawan ñukanchi shimikukunata pasninakapanchi kaypi kanchi kawsanahunchirami ama chingarichu. Chaygumanta mañita shinapani tukuyllallata ali shamushka kapaychi Honorca shutipi shinallata comité de mujeres Honorca Ucumanda ali shamushka nishpa sakipanchi. Muy buenos días con todos. Compañeros Alfonsito, delegado del municipio, compañeros del Guñainta Causa y mis compañeros vicepresidentes de la Honorca que van a estar hoy en la jornada de jurados calificadores, compañero Rafael como expresidente de la Honorca, compañeros, compañera Erika de la Junta Parroquial de Imantag, compañero Luis Cáceres que está en delegación del Distrito de Educación, compañera Luz Andrade, presidenta del Comité de Mujeres de Honorca, y cómo no decir, compañeros de las instituciones educativas intercultural bilingües del Cantón Cotacachi y nuestros queridos estudiantes que hoy estamos presentes, estamos aquí justamente reunidos para, ¿qué será? Para hablar de nuestra lengua, para dar a conocer que desde muy pequeños estamos conectados con nuestra lengua originaria que es el quichua y que debemos seguir transmitiendo desde lo más pequeño hasta los más grandes. Igualmente va a estar compañeros, compañeras del Consejo de Salud de la Honorca que están presentes también para dar a conocer desde su filosofía y conocimiento compartiendo la lengua quichua. Muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria y sigamos con esta jornada. Muchas gracias. Suapacha Basiguna, ahí, Maquillita de Costa, Comanchi,
Kasashinami kay unorka dokumanda masikunapa shinajata kay wi kausa dokumandapas makipurarispami kay rekonataka pagtasispa katispa kanajo masiu kuna shinaka kay katipika charilipanchi kay masi ingeniera Carmen Yamberla ari paimi kay risispa karijupan kay wi kausa dokumanda imaginata kay rekonataka nya kuna punja pagtasispa katispa karinajo shinajata nya pikunata kay jurado kalibia kodoruna peskan hari kay hatu rekonata nya subang nya upama apas pakana hunga pasinaka chaskiripanchi masi ingeniera Carmen Yamberla kay wi kausay ukumata ali punjaguta charipaichi masi ukuna tuki ukunata napas pakai punjagupi hasta wangari imanda kusikuska kapanchi nacho imagina kay unorkak tandanahui kotakachi kitipi ayushakta kunawa sinajata kay municipio comanda rikuspa kotakachi comanda masi Alfonsito masi junta parroquial Mantamanda sinajata kay masikona masi Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe comanda masi Martita unorkak ta nyupama pusha mana tukuijata Rixushani, Nacho, Comité Central de Mujeres, Norca, Consejo de Salud, Norca, Shinayata, Yachanahuasi, San Jacinto, Provincia del Oro, San Pedro, Ari, Shinaka, Tukikunata, Napaspa, Kayaripani. Ashaguta ningapa munani masigukuna. Nyukanchimanda kakai imashina ni panchi. Shu wata kunata nyajamkashpa shamunchi. Wakimbika runa mikanchi nina huspapas ima gutapas yakita charinchi minispa makipurarina huspapas tal vez ñukanchi pa kawsayta ashata sakispa shamushkanchi simi rimayta mana rimashkanchi tandanahikunapipas shumi shuguta rikunchi kaña ñukanchi kami simi rimayma yalinchilla miñapas ñukanchi takataun kata rikuspapas mana yalin chayta kayriyaypi hapinchi nachu shinapas kachunaninchichu chay nalichu ñukanchipa kawsayta ashaguta kunanga hatarichinatapas yuyana kapanchi shinchichinata yuyana kapanchi rimana kapanchi nachu chaymanta kay kunanpi nispa ñuka ñawpama rikujupani kay Centro Lingüístico wiñay kawsay imata kan Kichwa simita imashinallapas shinchiyachispa yachahuspa yachachispa pakta yachahuspa katihuy uku kapan nacho maypimi charinchi kay revista wiñay kawsay shinallata llamkana shuktakamuqukuna imashina kichwa simimanta ñawpama ashaguta hatarichinkapa yuyaymanta masiwakuna chay ukupi rikuspa wakinpika nina hunchi shinapas kachun imaguan nishina kanchi rimangapaka chaymanta kay ruraykunata ruraspaka yuyashkanchi maski uchila karaygukunata nacho na hatunda karayta kawsaringachu shinapas uchina karaygukunawan rikuspa ashaguta wawakunata kashpa tayta mamakunata kashpapas kushichinqapa munanchik kushiyachinqapa munanchik ñukanchik simi rimaywan nacho ari masiwukuna mana simi rimaygu kay kichwa simi rimayguka na imapas yanga traducción ninkapaqlla kana kanchu nacho chayta yuyaypi charina kanchik mana kayta yanga kayta kashinami nina ninkapaqlla kana kanchu ñukanchikpaka shuk sapi kawsay kan nacho kaypi rikupanchik imagina altar sagrado charinchi chayka ñukanchikpa shimi rimaypimi kan ñukanchikpa kawsaypimi kan la parte espiritual ñukanchik nacho china kanayanga traducción kan kaypi charipanchik tayta maypita kapan tayta Emilio Wandinango paypas hatun takiya chayta charin nayanga takiya chukan shungumanta yuyaypi kawsaypi lluksishka chay takikunami kan shuk takita uyashpa ña tukuylla imapas hatarispa tushunalay munanchik ¿no es cierto? Yanga imapas wakapi bullalla kawpika na yuyanchimanchu shinaka chayka ñukanchikpa kawsay sapi kan nachu
tukuy imata rikunchi, ruranchi, yachanchi. Kaypi mamakuna, hambin mamakuna kaypi kapangichi. Kikinkunapa yachashka, kikinkunapa ruray, ushay, munayka. Kichwa kawsaypimi kannachu mashigukuna. Chaymanta nipanchik kichwa shimika mishki shimi. Kichwapi rimashpaka munayllayarin, rimarin kushilla. Ya castellano mayarishpaka riqsichinamantaka rimapanchik ninachu. Shinapish ñukanchik kawsay sapika chaypimi kapan mashigukuna. Chaymanta convideta rurapanchik hasta Wangari kaypika kaypika na imapish kay tandanaji chay tandanaji ninkapaka mana shamunchichu. Hasta Wangari ñukanchik kawsayta imashinata ushashkagupika makipurarishunchik maypi kashpapish. Shuk shimiguta rimanchik, chay shimi rimashkata ama kungasunchik. Wawakunata ñukaka mañayta rurapani. Kunan kay concursopi kagrinahu, misharinga wawakuna. Maski chila karayguta apashupsh, chayta rikushkapika kichwamantami charihuni, o kichwatami rimarkani, kaytami nirkani yuyayta ama kungaychik. Shukunawanpish rimashpa katishunchinachu. Ari shina ashalla kanchik, shinapish kayka muyu kan. Ashtaka kashpaka wakinpika na muyupish kanchimanchu, kunanka muyu kan. Chay muyuta tarpushpa yawpan apanata rikupashunchinachu mashigukuna. Shinaka kay shimikunawan nishpa hasta Wangari yupachashpa kikinkunapa kay rurahuykunapi, pakta rurahuykunapi, shukta ruraykunapi shamunga ima ruraykunapipash ushashkagupi makipurarishpa katipashunchik mashigukuna. Muchísimas gracias. Más que todo quisiera solo en resumen nomás compartir de pronto algunos niños o niñas, algunos padres de familia. A lo mejor ya no están hablando el idioma quichua, ya no lo estamos practicando. Sin embargo, les invito más que todo para que con estas actividades que vamos desarrollando, vamos también nuevamente revitalizando lo que es nuestra vivencia. Por eso decía que el idioma no es únicamente una palabra de traducción, sino que es la ciencia, la sabiduría, la esencia que está de nuestras vidas ahí. Por lo tanto, llevemos con altura niños, niñas que realmente manejen nuestro idioma, como decía un taita. Al hablar el idioma quichua funciona el cerebro tanto en la izquierda como en la derecha. Pero hay idiomas que funcionan solamente un lado, decíamos, pero en cambio el idioma quichua hace funcionar en su totalidad. Por lo tanto, invitados más que todo para seguir practicando, fortaleciendo, y muchas gracias a las compañeras, a las amigas que les conozco, a las docentes. El hecho de que estén ustedes aquí comprometidas con sus niños, con sus alumnos, ya es un aporte, Como no quisiéramos que todos los profesores estuvieran comprometidos para seguir trabajando en fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestra lengua. Invitados todos. Muchísimas gracias y pechali mashigoku. Arishinaka mashigukuna, ñanka pispa, kanajangapa, esteban kay pakirikunata ruespa, shinapas nipanchi, ari kay misarikunapika, ñami charispa kanajupanchi, kilkarishka masikunata, ari sukta shina tanajushka masikuna mikanakana, chuka ipika, chavata nipanchi ña chariripanchi kay katipika, ari kay takimasi, ari arpa takiguta uyespa kagripanchi, chaypami kaypi, ari chaypami kaypi masi Emilio Wandinango ña, chayamushpa kajupan, chaykabanga nipanchi convidapanchi, ari imagina mikan kay taita alcalde, abogado Jomar Ceballos pa Mingaitukushka Mashi, Alfonso Morales, kay pikapan taita concejal, shinaka paita convidapanchi, simikunata pasche chispa kahuchum, kay hatun ruekona ña katispa kanajopis, naka convidapanchi Mashi, Alfonso kay goman kibirimushpa kapachum, ari paika kay alcaldía comanda Mingaitukushpa michayamushka kay pi kay hatun ruekona pi pakta kangapa. Bueno, alipunja tukuya taita mamakuna, hasta Wangari kikinguna, yachachi wasikunamanda pas chamo paskangichi, hasta Wangari kaypi como jurado calificadores pas Masi Rafael, Masi Gonzalo, Masi Apac, kaypi kapangichi, sinazata yukanchi Masi Erika Bolaños como presidenta de la Junta Parroquial, Masi Enrique Cáceres como delegado kay Ñukanchi Yachahui
Kunata Rico, Ministerio de Educación manda, y Shinayata Comité Central, UNORCAG, y Shinayata Wiñay, Causa y manda Tukikuna, hasta Hungary Medios de Comunicación, Kai Ñukanchi Radio Ilumán. Ñukanchi manda hasta Hungary Kushkushka Kapanchi, Kikinguna Shamushka manda, Kaipi Tandana Hushpa, hasta Hungary, Kaiwawa Kunata, Rixi Chingapa, Ñukanchi Causa y todavía, bueno, Kai cercado a Yuyactapi, San Jacinto, Paikunapaka, guardianes de la lengua Nishkakapán, Chaimanda Paikunapas, todavía, Wawakuna Kachaipica, cierto Quichua Tarrimapagram, entonces Chaimanda Ninanda Kushkunchi, Sinayata, provincia del Oro, Kai Ñukanchi, Yactacuna, Kai Imantag, Sinayata Morlán, Ayuyactamanda, Kai Picapán, Sinayata, Kai Chilcapamba, pues Kai Picapán, Yachachi Guasimanda, Enrique Vacas Galindo, entonces, Ñukanchi manda Kushkunchi, Paikuna, hasta Hungary, Kaipi, Kai, participaspa, Kangapasamushka manda, hasta Hungary, Kikinguna, Yachajushka, Yachachishka, Mashikunawan, hasta Hungary, cierto Mikan, Ñukanchi, Runa, Kunaka, Maija, institución, Mayaykushpapas, Namanchanachukanchi, Ninachukanchi, Namanchanachukanchi, Ñaupapi, Shinji Shayarina Kanchi, Ñukanchi, Shimiwa Ninachukanchi, y hasta Hungary, Chaimanda Mikaipi Kapanchi, Sinayata. Cierto Mikan, Ñukanchi Taita alcalde, Mana Samitukurka, pero Ñukata Kachamupi, Ñukanchi Runa, Shimita, Rima, Kunaka, Kaipi Mikana Kanchi Nishpa, a la fuerza Kaipi Kapanchi. Ñukanchi manda cierto Mikan, Mana Ñukanchi competencia Kapanju, municipio Kumanda, educación Bilkungapa, pero Shinapas, Ñukanchi manda Nishkanchi, Imashapas, Mascarina Kanchi, Rikuna Kanchi, Nishkanchi, Chaimandami, Kaipipas, Unorkag, Ukuan, Tandanajushpa, Comité Central, hasta Hungary, Rikushpa, Katinajupanchi, porque de Nukashpaka, Ñukanchi, Ninaxkanchi, si kai Ñukanchi, Shimita, Naka, Usachinchika, Kaimanda, Picha, Watakama, Chunga, Watakama, Ñukanchi, Wawakunapas, Niana Rimangacho, Nishkanchi, Ñukanchi, Invitaka, Nia Kungaspa, Rinajun, Ñukanchi, cierto Mikan, Ñukanchi, Punta Causaipika, como Yachaku, Wasikunama, Rina Mandaka, a la fuerza, Nianga, Quichua, Takamaski, Mama Kuna Nina Jukashka, más que Timblaspa, Yapas y Yachakushpa, hasta Hungary, porque Chay Uraska, Nianga, Castellano, Kashkapi, Yachachi, Wasikuna Tierka, Kunambika, Nia, educación intercultural bilingüe, Paikunapas, Nia, Astawan, Sinjachispa, pero Wakimika, cada gobierno Shamunmi, Shuk Yuyaita Churaspa, hasta Hungary cambiarín, Chaykunamanda, hasta Hungary Ñukanchi Rikushpa Katipashunchi, y Chaimanda Tukikuna, hasta Hungary municipio pa Shutipi Alishamushka Kapaichi Nishpanipani. Muy buenos días con todos y todas. En realidad, el encargo que me ha dado el señor alcalde Yomar Ceballos, él no pudo estar aquí, pero me ha delegado para que les pueda dar un cordial saludo al Comité Central de Mujeres, a la UNORCAG, a Wiña y Causey, en realidad por este tema del idioma quichua que estamos haciendo y este evento tan importante en nuestro idioma. Yo creo que en ese sentido agradecer también a la compañera Carmelina, a nuestra compañera María y Amberla. Entonces, en realidad a todas las instituciones que han participado como Ministerio de Educación, juntas parroquiales, yo creo que las instituciones educativas que todavía mantienen la lengua quichua en cada una de las comunidades y por esa razón también un cordial saludo a nuestras compañeras profesoras que han mantenido, han hecho ese proceso de trabajo porque también es duro, pero creo que nuestros hijos tienen que seguir hablando, porque si no hablamos, entonces vamos a seguir perdiendo
y también creo que en ese sentido, de nuestra parte, siempre desde el municipio de Cotacachi, vamos a estar apoyando para que sigan estos procesos de trabajo en cada una de las instituciones educativas en coordinación con todos. Y en ese sentido, pues felicitar aquí a nuestros compañeros que van a ser jurados calificadores, como compañero Rafael, compañero Gonzalo Díaz, Apac Perugachi. Entonces ellos van a ser los calificadores y creo que ellos siempre han venido participando en lo que es la educación intercultural bilingüe. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, bienvenidos todos. Entonces, podamos seguir aquí con este proceso de nuestro idioma quichua. Yupaychali. Sinaka masiguna kumbida panchi nyaka misericuna nyaja ni partaris pagapanga sinaka ni panchi susu watakunapi kilkarina mi kapangichi garicha ni panchi mi picha watamanda chunga watakama masiguna kilkaris pakatipangichi tukui kai watawana chaikuna pami misericuna paka karaikuna tiana kapang na chucha manda chari panchi chunga su watamanda chunga picha watakama sinapa se risia pamunan china chuka i picha watamanda chunga watakama ngam kai simi kunatami astawan risisispa katispa kanakan nacho sina sata kai chunga su watamanda chunga picha watakamanga ari simikuna shinta rimaikuna jika kuna tapasmi astawan nya risisispa katispa kanakan masiukuna chay manda cari panchi astawan nya kai inasamikan chunga watamanda bichaiman ari nya wambra masikunapa kuitsa masikunapa nya taitakuna pasmi kai arawis hasta takikuna nyau parrima ikuna cekuna tapas nya pakta cita usias pakapangichi chasa roikuna tapakta chispa misha ikuna ma yaikus pakana hunga pasina jata eri panchi ke kai bomba masikuna pas nasta taitakuna papas kuitakuna pas pues mitian shuk rurana pachakuna ari kaika kai imasamika suma gachaikunata chispa kana hunga panachu ari chege hipamanga nyakuti charispa mikasu kai imasamika kai wamra kunapa shinasta nya kuitsa kunapa taita kunapa mama kunapa pas kai sumag rima y yachaikuna tacho oratoria sobre un tema de libre elección y pan chaikuna tamiña pacta chipagana joringa sina chata charin chige kai saberes ancestrales nyukanchi nyaupa yuyai kunapa amauta yachaikunata hasta wan richipa paskana hungapan masiuga shinaka chaikunapi kilkarinasa mi kapakichi masikuna asa pachaukuna tiarami kilkaringapa chehipakuna nya kai misharikunaman yaikuswa paskana hungapan ispa biachipanchi masikukuna sinasata charipanchi mi nya kai imashani panchi saberes ancestrales se okupishikuspaka nya iskai kilkarisha kuna mitian chaipika tukui watata chari masikuna ari kaipika kilkarita usapangichi sinasata nya kuting kai sinikuna ari picha watamanda chunga watakama charikunaka shukil kariska gumitiapang sinapas biachipanchi karaikunaka tukuipa mitiarihu pang ni panchi sina sata nyakuti kai chunga su watamanda chunga picha watakama ari kai sinikuna rimaikuna chakunata pakta chika paka charipanchi minya kanchis kilkarisha kunata nacho sinaka karaikuna chanami kapang sina sata ni panchi nyakuti kai chunga watamanda sinata wamra masikuna kuchakuna taitakuna mamakuna ari chaipika kai arawi takikuna nyau partimaikunata nya rischinga paka nyami charipanchi shukil karishka masiguta shinaka kilkarish pakati pangichi kai pikarai kuna pasmi tiana kapang ni panchi tukuikunata shina jata nyakutin kai masanikan suma yachaikunata risis pakana hungapa kai hambipi shinata kai nyau parimaipi shinata shuk roikunapi ari jaika nya kai wamra masikunapa kuisa masikunapa taikunapa mamakunapa pasmi kapang tukui masina watata charis papas kai pikanya kilkera kapangichi charichini nya chusku kilkeriska masikunata nispa biachipanchi shina jata nya kai katipika charipanchi kai oratoria y santa kai tema libre nacho ninguna imagina monaskatas hepikanya sina sami kapangichi chapika shukil kariska gumitiapang sinapa se karaikuna katukui pamitiapanga sinaka kilkarispa katipaichi nispa pas kumbidaspa kapanchi sinaka nya puchukai pi singapa ari kai pika nyaupa yayakunapa amauta yachaikunata risingapa kai saberes ancestrales de panchi chaipika tukui kunapa mikapang iska kilkarispa mitiapang ni panchi sinaka chaikuna pipas kilkarispa katipangichi nya kai suma misarikunamang yaikuswa pas kana hungapa masiukuna sinaka katigri panchi gastawan
kay rekunata ñawpaman apashpa kanajapa chaypaka kupidapanchik mashi Emilio Guantinango kay arpero taki masigo kan ñaka kay guma kimirimushpa ña takiguan kallarispa katispa kanajunqapa chayhipaka ñakuti ñami charipanchi ari mashi Venancia ña kay proyecto ñukanchik shimi chaymanta chayamushpa kahupanqa riqsinapana chaykamanga kupidapanchik mashi Emilio Guantinango kay guma kimirimushpa kachu ña takiguan katispa kanajunqapa nipanchik ñukanchik runa kawsaykunapika takipipa, shinasta ñukanchik kawsaykunapi, ñukanchik simikunapi, ñukanchik mikuykунapipasmi runa kawsaytaka shinchiyachispa katispa kapanchik masiykuna shinaka kupidapanchik ari kaypi kimirimushpa kachun mashi Emilio Guantinango kay San Pedro ayllu llaqtamanta ari kay arpa takina sisaykuta takispa llaqtakunapipas hina katispa kan ñukanchik kay kawsaykunapi shinchiyachinapa shinaka ari semusqa lipanchik makibuta waykuspa llaqtipashunchik ari mashi Emilio Guantinango semusqa kapankunapi kaygupi tukuysha shamushka mashigukunata sumak ali punllata charishpa kapashunishpago napaytakupani tukuysha kayguna ñukanchik Imbabura markapi kawsaq taytakuna mamakuna shinallata ñukanchik Imbabura urachakipi shinallata shu wiñachik antak ñukanchik runa kawsaykunata ñawpaman shirichishpa kushichishpa ima llakikunapi kawpipas tukuyta yanapashpa ñawpaman pushashpa kushichishpa ñukanchik runa kawsaykunata kishpichishpa magupi kashpapash sumak yachishpa ñukanchik runa kawsaykunata ñawpaman pushakukta ñukaka kushijushpago ñuka shunqumanta charipani kay ñukanchik wiñachik antak de Radio Iloman. Pues igual ñukanchik kay kutakachik muyurishka ukupi ñukanchik honor kaq taytakuna mamakuna shinallata ñukanchik honor kaqpa ñawpaman pushaq apu kunanpika ña runa warmiguta charipanchik kay watakunapi yalishka watakunapika shinallata runa taytakuna kaparka. Pues igual ñukanchik Comité Central de Mujeres kay honor kaqpa ukupi lo mismo Hambi maskaripi ñukanchik mamakuna tukuy sumaklla ñawpaman runa tantanakuykunawan yachaykunawan trabajokunawan ñawpaman pushashpaqa rinakupi pagui nishpa kushijushpa ñukapash agradecipani igual ñukanchik kutakachik muyurishka runa llaqta kawsaypika tukuykunami kay sumak ñukanchikpa kuyay kawsay munay ruraykunata ñawpaman charipanchik nishpaqa napayta chayachipani shinallata ñukanchik tayta Alfonsito como municipio ñawpaman kumbashpa paktago rikukupan ñukanchik tayta Gonzalito Díaz igual ñukanchik Radio Ilumanta viñachikunapi payka siempre fundamanta kallarikunawan ishayarishka kan honor kaqpa ukupi ñukanchik tayta Rafaelito Guitarra shinallata paykukunawan también kawsamushkanchik yachakumushkanchik imagutapish rurashpa chaykunamanta ñukamantaka kay ñukanchik 45 comunidades de honor kaq de Cotacachi tukuy ñukanchik runa kawsaypa shutipi pague nishpa agradecipani sumak ali punchata charishpa ñawpaman katipashun pague shunqullla.
Asingukuna Yukanchanchi, Masi Emilio, kay Gumi Kumpas Paganahuskawanda, Sinakakatilipanchi, Astawanya, kay Suma Renuatan Yaupaman Apas Paganahuskapas Kumilapanchi, Masi Magister María Yamberla, kay Proyecto Yukanchi Sini, Seukumanda, Nya Risis Pakagucho, Masinaka, kay Seukumanda, Nya Pakatis Paganahupanchi, Masi Ukuna. Siapa ni panci kai iske waranga iske chunga iske watakadarispa iske waranga kinsa chunga iske watakamani kai UNESCO kumanaka kai diseño internacional de las lenguas indígenas de Chataka nya rispa sakispa kan kachekas kamanda kuya yai hura kura pasimi ni panci masikuna kuya yai kichwa simi ayo sikuna sinaka kati panci que masih varia yang berda kai pikapang ni singa pa imaginata kai kurang kapag karispa kanakan kai kuna punjabi. Masih kuna imana jata kapanci, alisa kapanci masih kuna. Yar kaiwan juga panci. Ari masih kuna. Pacha kuna kalpanja nya pasacho nya michunga shup pacha kapanci yali humbas sinapa mana yapa konkursante ni tiapanjo sinakas paka asaguta utia tu kuciringa yuyan chiminacho. Pucukai kama tuku ikut pasamanya paris suya panggici mikunaguta ka imashina pastanda cirispa waikarispa pakta cispa rikunaku panci unorkan ukumanda grupo de mujeres colectivo quichua centro lingüístico tuku asa pakta cina huskanci ari kikingunawang aligumayaling gapa amanya tiar kaimanda paswanyong gapa nacho sina kamasi kukuna nyukanchi wawa kuna, nyukanchi taita mama kuna, nyukanchi shimipi, yuyay kajarichun, munaija, nyukanchi shimiwan kana huchunga. Kichwa shimita maimanda ni rimachispa uyarina kanchi, uyachina kanchi masikuna. Kaiti charinchi tau kawawa gukunata, kai kunaka misaringapa tianakan. Ari? Sinaka tukuicha waikaspa motivana muna china mikanchi. Chaimanda chariniman ama yar chaimanda pas punyong kapandi. Nyapas su asa aguta nyukanchi pa uhkuta kuyuchishunchi. Kichuapi nacho. Ari nya kichuapi astawa paikunapas nya astawa satiris pa atirichu. Sinaka tukuicha kunata manya panchi hatari pasunchi ama punyong kapa nacho wawakuna hatari pasunchi. Sina zata uyang kapapas munanchi maimanda ta wawakuna kaipikapang sina zata taita mama kunaps konkursagrinaku kuna nacho sina kanyuka kamana riksipanicho na riksimanda ka kikinguna nyuka kaipikani nichumbas munanchi ari kasharipashun a ver kasharipi kayupay chapanchi kaipi mashis Enrique Cáceres, Dirección Distrito Cotacachi Ucumanda, en representación Caipicapán. Paimashi Makita Kupi, Tukuy Yachana Wasikunaman mi convidaita chayachi usapascanchi. Ari, Shinapas mana Tukuy Caipicapanggacho, Yachangapa Munapanchi, Maipita Kapangichi, Yachana Wasi San Jacinto. Cerca de tan. Uyarkangichicho? Mana uyarir kacuk, mai pita kapang gici? Ari, sumak masikona. Mai pita kai pichu kapang gici yachana wasi nasa kota Puento, San Pedro Ayuyactamanda. Ijang nacho, shinaka riksispa rigrinchi pikuna takai pikana hupang. Chay huchuman wawakuna. Angkas churahunawan kanahunacho maihan yachana wasimanda takapangichi Enrique Vacas Galindo Chilcapamba Ayuyactamanda Caipicapán sumar masikuna maipita kangichi Enrique Vacas Galindo sumar ashtawan wawakuna tiapangichichu imantak yachana wasimanda
provincia del Oro Yachana Wasimanda, Morlan Ayu Yaktamanda, Maipita Kangichi. Uyar Kangichi cho? Mana uyarinju, Kuting, Maipita Kapangichi, provincia del Oro, Mana Suma wawakuna, alipacha. Ashtawang Yachana Wasikuna Kaipita Pangichi cho? Sinaka kinsa Yachana Wasakana Hupanacho? Alipacha kapamasikon. Wakinguna kakarumanda kaimandapas mana chayami usanjo nacho. Kunanga tapupane. Taita mama kunapi, kuitsa wambra kunapi. Maihan aisu yaktamanda takaipi kapangichay wasama rikuna hunchi imantag yaktamanda kapangichi nacho. Mana cho. Anrabi aisu yaktamanda sumak pacha masigukona. Ashtawa may shuk may manda kachigachu. Ya suma mama alipacha kay kapangichi. Ashtawan shuk aisu yaktamanda kay kapangichi. San Pedro, ari kay pikana hupang. Ari wawakuna nasamuska sinapas taita mamakuna kay pikana hupang. Alipacha. Ashtawan aisu yakta may manda takap. Peguchi yaktamanda kay pikapang masigo. Rikuy sinaka shuk imagina ni shuk embajador cultural tacharinchi nacho Otavalo kitimanda. Ali samuska kapay masigo. Ashtawan shuk aisu yaktakuna. Nya, sinaka masigukuna. Tukuy sagukuna tasta yupay chapanchi, alishamus kakapaychi, kumbanahus kamanda kusiho panchi, kikingunapa kaipikahuy ka, ñukanchipa shimipa mutsuriska kaita, ñukanchipa shimita imaskuspa kayana pahuita rikuchinahu panchi nacho, ñukanchi shimimanda, ñukanchi kausaymanda, ñukanchi yachaymanda kaipikanahu panchi. Mana sapang nape usari pangacho pachakuna kalpanahu nacho. Sinaka pugja shunchi masikuna asaguta ukuta kuyuchispa. Nari? Chuja makiwanja. Kikinguna iskandi makiwa nacho nyuka chuja makiwanja nirin. Uma Rigra Changa Nacho, kuyo ringapa, kuyo expande de masunci. Uma rigra changa chaki nyavi rinri shimi singa. Ari nyapa simisunci. Uma rigra changa chaki nyavi rinri shimi singa. A ver, uyashu kaipi. Gonzalo Mágica Paika, jurado calificador, alipacha y achagruku kani nispa mikia honacho. Uyashu, ni usanji. Uma rigra changa chaki, nyavi rinri shimi singa. Shina neta, nyavi rinri shimi singa. Ari mashikuna, suma, shina katiari pashunchi mashikuna. Katipi masikuna kaipika. Tauka activismos lingüísticos en Chinacho. Kichwa shimi manda jamkashpa shamuskakuna kaipika nahunchi. Kaipi rikupanchi mashi apak perugachi. Ari kotakachi ayu yaktapika. Kotakachi kitipika. Nyaupama apapang kichwa shimi manda. Mashi Gonzalo Díaz, Shinasta Ajkitandanafi Ukumanda Nacho, Shinajata Yachana Wasipipis, Benito Juárezpi, Shinji Takichwa Shimita Nyapamankatichim. Kaipi Kapang Mashi Chaka Perugachi, Kaipika Kichwa Kamak Sisari Tandanafi Ukumanda Kaipikapa. Ari?
pay masika ña riqsipankichi kaypi tawkalla masikunapas ña katipashkankichi chay yachakuypipas Kichwa shimita imashina shinchiyachinamanta yachachispa shamunnachu chay washamanpas tiyakun mashi imashuti kapanki kunkarkani Wayra Kalapi ari pay mashipa shinallata paypa yachana wasipi shimita shungupi hawaman yachachispa katinnachu kayman mashiku shinallata arawik mashi kapan peguchi ayllu llaqtamanta paypas kilkashpa paypa yuyaykunata sumaqlla riqsichishpa katin ñukanchipis Centro Lingüístico ukumanta kaypi kanajunchik shina kashpaka shina tandanakushpa llankanajuy purihuypimi yachakushkanchik nacho kayta chayta yachakushkanchik imashina shimita kuyanamanta imashina shinchiyachinamanta shina kashpaka kunan kay wata 2025 watapimi kay Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ukumanta convocatoria llukshiparka yachapankichi mashikuna pikunata chaypi participaparkankichi mana yapatiarkanchichu nacho shimimanta mana concursarkanchichu shukmanta rikushpaka presupuesto ka kichihillaku karka shimipaka shuk yachaykunapaka ashakuta hatuncha karka pero shukmanta rikushpaka mana shimita shinchiyachinkapa munayta chariqshina rikurinchik imbaburamanta shimi hawa rikushpaka ñuka concursaparkani ari kaypika persona natural kashpa ashtawan utiyalla katichi ushaypa karka chaymanta shina katichirka shuk requisito karka RUAC nishkata charina Registro Único de Actores Culturales nishkata ñakuti chaymantaka takikunapi katichiparka Imbabura markapi shuk mashikunaka turismo comunitario ukupi katichirka shuk mashikukunaka ñakuti kay imashutinimi infraestructura ancestral vernácula chay ukupi ñakuti shimimanta pachaka shukumi lengua sapara shimimanta participarka ñakuti shuku tiarka Mashikuna, Cotopaxipi Quichuamanta Mashikuna, Arika, Tipanchica y Pachacunapi, Shaguta, vamos a cortar un poco la transmisión en vivo y volvemos en contados minutos. Shinaka mashikuna chaymanta mikunan kay munaypika ñukanchimantaka